košnice premještene. Bilo je komentara na prošli video vezano za raspon između potpornih stubova. A u principu raspon između stubova je 2 metra i 80 cenata. Gredice su duge 4 metra, a sa strana preko stubića je prepušteno, znači, nekih 60 cenata, tako da između, znači, unutra ostane 2,80. Ipak, za svaki slučaj, ja sam na sredinu ubacio dodatnu potporu. 2-3 dana je padala kiša, pčele nisu izlazile, također u naredna 2-3 dana najavljuju kišu. Ja sam našao za shodno, obzirom da nije previše hladno, da košnice prebacim. Košnice su prebačene na novo mjesto. Nadamo se da će im prijeti. Košnice su inače smještene u dijelu ograđenog prostora u kome je voćnjak. Znači, planiramo, to nije preveliki voćnjak, mali, gdje planiramo da uzgajamo voće samo za naše potrebe i nismo planirali uopšte da ga prskamo. Tako da neće vjerovatno biti nikakvih problema i štete za pčele. Ništa, one sad mogu da miruju, čekamo neko malo kasnije vrijeme za tretman oksalnom kiselinom. Inače, palo mi je na pamet, pa možda ne bi bilo loše od vas neko ko ima više iskustva da komentar, može li se taj tretman u decembru umjesto oksalnom kiselinom raditi varoredom? Da li to ima smisla i da li je to ikad radio iko i kakav je efekt bio? Hvala još jednom na podršci. Srdačan pozdrav. Prijatno. Ovo je stara lokacija pčelinjaka. Došli smo da provjerimo da nije bilo kakvog povratka pčela na staro mjesto, obzirom da je danas sunce ih malo izmamilo, ali kao što se vidi, pčela nema. Ni na zemlji, ni nigdje. Super. Znači da je prebacivanje bilo uspješno. U naredna 3 dana najavljuju padavine, kišu, tako da će to, znači, sve biti super. Ništa, vidimo se nekom drugom prilikom. Srdačan pozdrav.